ndayishimiye kuko ihuye n'ibyo twifuzaga mbere y'uko inama iba. Mbere na mbere inama ni inama y'amateka kuko ni inama ya mbere y'abakuru b'ibihugu b'iyi miryango yombi, umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba n'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo wa SADC. Kandi iyi miryango niyo igihugu cya Kongo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irimo, kandi yanagize uruhare mu kugerageza gukemura iki kibazo. Rero imyanzuro yari ifite ingingo zitandukanye. Icya mbere ari nicyo twifuzaga nuko haba guhagarika imirwano no kugira agahenge kazagenzurwa n'abakuru n'abagaba bakuru b'ingabo z'ibihugu bya EAC n'ibya SADC. Hanyuma icya kabiri nuko habaho ibiganiro, hasubukurwa ibiganiro bitaziguye hagati ya guverinoma ya Kongo n'imitwe inyuranye y'Iburasirazuba bwa Kongo, cyane cyane umutwe wa M23. Hanyuma ikindi cyemezo cyafashwe gikomeye nuko ibi biganiro bibiri musanzwe muzi bya Rwanda na Nairobi noneho byahujwe bikagirwa ibiganiro bimwe bya Rwanda Nairobi process, kugira ngo noneho iki kibazo cya Kongo tukirebere hamwe, kandi abahuza bakaba bazanagurwa akazashakishwa n'abandi bakunganira abariho kugira ngo habe ikintu cyo kurebera hamwe nk'Abanyafurika uko twakemura iki kibazo cy'Iburasirazuba bwa Kongo. Muri ku itariki ya 25 Ugushyingo umwaka ushize hari inyandiko yashyizweho umukono n'abaminisitiri b'ibihugu bitatu byari bigize ibiganiro bya Rwanda byo kurandura uyu mutwe wa FDLR, aribyo bizatuma u Rwanda ruvanaho ingamba z'ubwirinzi. Rero mu nama yabaye uyu munsi abakuru b'ibihugu bya EAC na SADC bongeye gusaba yuko izo ngamba, ni ukuvuga icyo bita mu Cyongereza concept of operations, CONOPS, ni inyandiko ya gisirikare igamije kureba uko hakorwa ibikorwa bya gisirikare kugira ngo ibyo twavugaga bigerweho. Donc bongeye gusaba yuko iyo CONOPS yakirwa mu bikorwa kugira ngo uyu mutwe wa FDLR urandurwe burundu Iburasirazuba bwa Kongo, kandi binatume nyine habaho kuvanaho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda.